Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkele kwesimanzonzo sekulethela zona indaba ezifika ngaso-ke ey'ngena njengamanje-ke laphana-ke uMax umfoka amakhanya uyapheka laphana-ke e-studio. Naye-ke laphana-ke owayegidela lona-ke igcikamilisha umashonisa, naye-ke osewayiphumela-ke inxiwa lakhe noma-ke ibhudo lakhe laphana-ke endimeni yomculo amaskandi. Sekubonakala sengathi-ke uyapheka ngempela naye-ke laphana-ke e-studio uhamba naye-ke uMax. Abaningi-ke ngempela-ke bayibuza-ke yona-ke imibuzo ukuthi ngabe-ke uMax ngabe khona-ke ingoma-ke ayilidayo noma-ke khona lapho azosho khona-ke izibongo. Sokhumbula ukuthi-ke uMax ngempela-ke mbukeli-ke mangake ulalele amavidiyo akhe-ke amadala khona lapho-ke asho khona izibongo kamnandi kabi, esho njengaye-ke laphana-ke umphako uma-ke esho engomeni yakhe-ke laphana-ke umthandeni-ke umfoka amanqele. Mbukeli mawuzozwa-ke le ngoma-ke elaphana-ke e-studio yakhe-ke umphako naye-ke laphana-ke umashonisa, uzozwa-ke ukuthi le ngoma-ke ngempela-ke eyobunsizwa futhi-ke idinga izibongo ngempela-ke. Okuthembakala ukuthi ngempela-ke khona-ke iy'bongo laphana-ke azozisho yena-ke uMax mbukeli-ke ngabe-ke zizogadla lona-ke igcukama elisha noma-ke khona-ke ezizomgadla ngoba-ke sazi ukuthi-ke umashonisa uphuma phansi kwakhe laphana-ke yena-ke umthandeni-ke umfoka amanqele. Mbukeli-ke awuye laphana-ke comment section sizwe ukuthi-ke wena ngabe-ke ulibona kanjani-ke lolu daba lwayo-ke le ngoma yakhe-ke umashonisa ahamba khona naye-ke laphana-ke uMax Kede. Bekhuluma kabi ngami, ngicela ungabanaki ushada nawe. Noma abantu bekhuluma kabi, ngicela ungabanaki.